pričaj nam ono o Todoru Mediću i vremenu hajdukovanja u ovome kraju ovdje. On je bio najpoznatiji u ovom kraju. Je, on je dučija Dalmaciju, Liku i Sjevernu Bosnu. Svugdje je dučija. A počeo u Hajduk je očeo od 18 godina. Nekom je ukralo u Dobropoljci, Dolin, Blago, Janjev, šta li je, optužili njega. I onda ga žandari ga gonili za Brušku, onda su otkinuli grabovu šibu i tukli ga stalno do Bruška, nevin je bio. I to ga je otpiralo u Hajduke, tako je on izjavu posljedno. To je povod bija da to je bilo povod. Onda se dalje po Hajdučija, obližnji narod nije puno dira, a tamo je puno ubija ljude i žandara u Bruškoj je žandar bio na svinjskoj večeri kod nekoga prijatelja i on ga sačeka i razoruža ga i uzme mu robu sa njega. I pošalje ga veli u stanici sad taj, nije krivo da nije taj. Kaže sad ajde tamo kod svoji u stanici reći da taj Mijo Medić razoruža. I skinije mu robu sa njega. Onda je poslan s tom svojom robom, obuče se on, bija je on, Ante Marinović, Petar, istan Ante Marinović iz Bruške, Petar Pupovac iz Bilišana i Vujević, ne znam kako me ime bilo, iz Galovaca. I dođu ti u kuću i sad došli se jednom čovjeku, prodao mu dosta blaga, novaca, kaže, ali u žandarskom. I uzme mu taj novac, oni sve pokupe. I sutra veli dođi, novac ti je neispravan, dođi u stanicu Benkovac pa će se novac biti vraćen ako je novac ispravan. Ovi došao u stanicu, kakvi novac kaže? Pokupilo bi li sebi. Onda bi ti došao po Kotari doli, u Filipjakovo, pita neke gospođe, kaže, što bi ti to dormio Medić da iđe Hajduk? Kod tebe, a ništa veli, dalo mu se napiti, najesti, tako te stvari. Dobro je veli. Došao drugo je što be, ubit veli jarca, dođe obruč od sebe pršte. Jer bi reklo tako, para je puno. Nosija je kraj. Znači 12 godina je... 12 godina punija i dučija. Zakalati 3 vola iz Popovića i reče mali bio kod volova, ajde kući šać, kaže, i reci da je to do rodeg na volove, nek dođe u Kalanjevu dragu po vole i nek donese 5000 mundaši novaca. I Boga mi ovi nosi novce i otkupio svoje vole. Onda došao je kod Kistanja, bija je čovjek, neki Grulović, kod Blaga 32 ovce. Zakalam ovce, on i Marinović. I odrenuo i u Soline u Biograd. Nekome Gulinu, Mesaru. Prodadu, saznalo se. I lipo je rekao tamo, veli, valja nešto i Todor, Mijo Medić treba mesa jest. Kazao mu, nije krije kao. Nije on to krije. Odrenuo doli sazna se, ovi je mesar platio, ali mesari su vraćene ovce, jer se saznalo. Onda je dolazio, kod nas nije dirao ove bližnje, ni Medviđare, ni ne znam iz Medviđa koji još nije surađivan. Je, zapalio je Mijetu Gendi, pokojno Pilipu. Na prvom suđenju kad je bio Pilip je bio u Šibeniku, bilo masa naroda u toj sali i on je primijetio da se nasmija kad je suđiva. I kad je uteka iz zatvora dođe i zapalimo 102 sjena i zapalimo kuće. I on je to kao zaposlen, prizna. Jedan je iz Medviđa istan bio Pupovac. I sad kad je taj Pupovac istan nešto divanije za njim, a žandara su dva bila, u kući veće je bila. I dođe, privuče se, zapali mu ambar, di mu je rana, kašun, ambar, kako se kaže, zapali mu i poslije, a dva žandara su bili unutra, u kući, istan. Istan ispusta nekoliko metka da im dokaže da je on taj. On uopće nije krije kad bi nešto počinije. Zanimljiva priča je uvijek kod Hajducima, a čuo sam da se prerušava u ženskom kolu. Da je to bio je bilo... u Karinu na Gospod Anđela 2.8. bio žandar za ručko i on se obuče užesko i podbaci im pismo, danas je Todor Mijo Medić ruča zajedno s vama. Igra u kolu. U kolu igra i sve, ali u dačarskom zadači. I jašmak i sve. Jašmak i sve. I kako ga uvatiše? Počinje tamo negdje kod Niša,
prije, tamo je uvećen na Svetu petku. Kad dođe petka, nek duje se. 10. mjesec. 20. Ima petka tu u Bjelini, a ima i to petka. I sad on je bio veliki vjernik. Onda su predviđali da bi on mogao biti, kako se to zove, njihova pravoslavna liturgija. Da bi mogao on tu biti. Kad izaša iz crkve, puno dvorište žandara. Ali on ima svoju osobnu, ima i krivu osobnu. Ali isto su malo posumnjali, ukapse ga tu. I onda su ga ukapsili sa njinu normalno u Šebenik, pa bija dugo u zatvoru i uspije tamo neka njegova koja radila tamo u Boduljica, kako je bilo ime, Nevenka mislim, tako nešta, dodamo pilc pa i pripila one na prozoru. I uspije uteći. Da, uspije uteći i kad je utekao, onda je dosta kad duči, onda je ubija, bija je kažnjen doživotno. Kad je ubija žandara Vekića Marka, tamo blizu mene je to bilo, kad je ubija njega, onda je kažnjen na višala. Vjerniku ga izda poštar, bili su rekli da je svećenik, nije, kuća je svećenička, a poštar ga izda. I njemu je sredio Vujević, ovi iz Galovaca, sve mu papire sredi za 2-3 dana treba pribići u Borisu Francusku. Onda je pokupio po Bosni novce, po Lici novce, povda i dođe kod tog poštara, veli, ono novaca i zlata što ima i toliko puno. Kaže, ono, pripremi, ja ću za koji dan morat ću maknuti. I dođe od poštara Mate, donese mu večeru, ima jedna kulica, veša puta kad siđe tamo u Jervenik, i zadržala se dugo sa njim, a on je stražarija van. I sad bilo mu sumnilo što toliko dugo Mate ostalo sa njim. Znaš? A reka, i ti mi Đuko doneseno novaca što mi ima kod tebe. A nije, Mateja kaživala, pomozi mi reći, sinu da je ostavljaj kod nje. Onda još on nešto neće, a to o tome, još nešto taj sin njezin je sumnjivom bilo, on lipo, kad je Mateja odšla, on se malo zadrži, računa na vrata, a žandari su bili u Reveniku, da blizu otrče kod njih, eno Todora veli zatvorenje. I kad su one opkolili tu kulicu, otvorili vatru, on ima pušku po sebe, otvorio je i on, ima je pištolj, ima je metaka i pištolju, nestalo metaka, ranom ga u glavu, a nije bilo opasno za život. I onda se predao. Onda je molije pravio zamolbu kralju da ga kazne do vijeka, da jedini oca, a da ga ne ubiju, da ga ne obise. Nije mu tio dat pomilovanje, obisu ga u Šibeniku. U 12 minuta je bio na višalu, samo 2 puta da se je trga. A kad iša na višalo, ima oni stolac doli, ima unčaj gori, i on je reka, daj brate, veli, požuri, da se naspija. Todor je nasmija se. Molija je suca da mu dade da reče neku riječ, da bi ima nešto reći. Nije mu dozvolio, onda ga pita sudac, hoće li ti doći Mate i Čača, jedini je bio majke, iće će i sestra, ne, nije dozvolio da vide da ga višale. I tu je obišen. Baš ti hvala, evo, to je zanimljivo ovih priča iz ovog kraja.